Pozdrav čobani, dobrodošli u novu epizodu ove igre. U prošloj epizodi smo imali problema sa uljem i sa drvetom pretežno. Osvojili smo, kao što vidite, ove provincije ulja i pšenice. I uputio sam još vojske na sever, da zauzmemo još malo ulja i čudesa. Kao što vidite, dosta vojske. I zauzeli smo ovo ovdje ostrvo sa puno drva. Ovo ovdje sam ostavio, osvojit ću kasnije. Također sam poslao i savez sa Koreancima, da bi čuvao zapadno krilo, bar za sada, od nenapadanja, jer želim da se širim. Ne želim da imam problema s njima, bar za sada. Bar za sada je ključna reč. Poslao sam još vojski da osvoje ovog crvenog koji je pukao i ovog žutog gore. Nešto malo samo da prođem kroz njega. Naš saveznik ovdje je pukao. Praktično pukao. Imamo više vojske od njega. I aktivni smo. Onda, šta sam sad... htio sam vam pokažem. Osnovao sam i savez, kao što vidite, Ujedinjena Azija. S nama su Britanska Burma, Japansko carstvo, to smo mi, i Republika Kina. To je nešto je puko tamo dole. Evo ga ovdje, a ovo je ta Burma ili šta god da je. U svijetu praktično nema promjena, nekih drastičnih, osim Koreje i Poljske što se tamo kolju. I ovaj ovdje me malo zabrinjava, postaje sve jači i jači. Da vidimo da li možemo mu pošiljamo neki trade. Ne, neću stvari trade. Aj poslat ćemo mu samo poruku. Hej. Eto, pa nek on to tumači kako god hoće. Također sam poslao špijune neke. Samo da vam pokažem. Prvo da sredimo resurse. Sad sam tek vidio da smo u minusu malo s ribom. Tako, gvožđi dobro, ulje povećano do maksimuma, gvožđi drvo dobro. Malo drveta proizvodimo. To je sve dobro, bar za sada. I samo vam pokažem, vidite, ovdje imam špijuna kod ovog tog zelenog. Kod tog Shanxija, što god to bilo. Vidite, 2000 po satu, kaže, košta održavanje tog špijuna. I vidite, on nam ovdje dao neke podatke. Koliko ulja, koliko svega ima ovamo zabeleženo. Da. Evo šta je kupovao, s kim je trgovao i tako dalje. Ima više ulja nego ja. Pretežno je izgleda s Fincima nešto trgovao i sa nekom tamo zemljom. Da. Pretežno sa zapadom trgovao. Da, pretežno nije uopšte s Azijom trgovao, samo sa zapadnim. I pravi neka čudesa u glavnom gradu. Dobro. Pa sad... Mislio sam da se širimo gore ka severu, a ovdje sam također usvojio zbog strateškog značaja da osvajamo ovdje ova ostrva koja su bogata, kao što vidite. Da ih urnišemo, da budu naša, čobanska, su bogati. I ako njih kontrolišete, praktično kontrolišete ceo Pacifik. Tako da ćemo ići ka tamo isto da se čepimo. A isto ćemo i Koreancima da zapodemo nož u leđa. I to je to do ove epizode. Vidimo se. Ćao!